Ekrem bul, yeme? Zor mu? Belki mi? Zor. Zor mu? Oy. Ekrem. Korkunç. Dişlemeyin mi? Yok. Canlı mı bu? Cansız mı? Hayırlı gün dostlar. Bu nerse bu proyekti. Bizning birim bu tortmada nerse ekenin bilgilerge. Siz hazır mı dostlar? Hazır bulsanız gittik. Sen hazır mı? Hazır. Haydi başlayalım. Korkma yeme. Yarar. Ekrem bul. Ekrem bul yeme. Haydi. Tutup para nerse eken. Bu. Oy. Dişlemeyin mi? Yok. Canlı mı bu? Cansız mı? Ne söylüyorsun? Ekrem bu. Ekrem. İskelek topla. Korkan. Sokaramaya. Tavuşlar kiremem mi? Yok. Yürü durmuş. Neresi bu? Ekrem. Hareket işlemeyeyim mi? Yok dişlemi bu. Oğlum ne isteyin? Bu tübeteye şu. Tübete? Tübeteye. Belki. Belki. Tübete de biliyorsun. Hayır. Hayda bir yaklaşıp parayla da. Tübete mi? Hayır. Yiyip de parayı alsın. Bu ne zor Sana uzaktır. zorrağın da ya senin başına. Zor mu? Belki mi? Oy. Zor mu? Sağ olayım. Hayda tut indi tut. Yok korkarım. Tutup para. Dişlemezsin o. Tut hayda. Silkine mi? Yok mu? Canlı mısın? Evet tübeteye. Şef, aferin. Hayda bir yaklaşıp parayın da. Yiyip de karıya alsın. Şef. Hazır bulsan ayda başlayık. 1, 2, 3. Ekrem bulsak yeme. Kesetip koyam. Canlı bir bulsa dişliydi ola. Yeme Ekrem bulsak. Neresi son bu? Kurtlar da bulala. Kesetip koyam. Ekrem bul yeme. Canlı bir de bulala. Sağ bul yeme. Bu. Sağ bul. Ekrem bul. Anda canlı bir de bulala. Zor bir de bulala. Dişli turganda Ekrem yeme. Ben sana kesetip koydum seni. Sağ bul yeme. Sağ bul, sağ bul. Ekrem yeme. Ekrem. Korkunç. Canlı mı? Silkineler mi? Bilmeyeyim. Kişir. Kişir. Kişirge ne diye biliyorsun? Nindi uy fikirlerin var haydi. Söyle. Sır. Sır. Sır var mında. Sır var. Nendidir salat. Ne kalsa. Salat diye biliyorsun değil mi? Tokmaş. Tokmaş tügeli bu. Haydi tanıyla gale. Yok şırak tut. Canlı mısın bu? Cansız mı? İş biliyorsun. Yok. Cansız İyi. diye biliyorsun. Yok şırak. Nindi uy fikirlerin var. Nerse diye biliyorsun. İsnap qaryalasın bunu kulağına alıp. İsnap qaryalasın. Nindi ister kelemiken. Hoş hislerim. Nindi fikirlerim var. Sizin ide var diye biliyorsun. Ege, şunda zapaq var. Bunda is var emas Ege. Yaxşı. Hem bu nersen eken? Senin indisi. Kebiste bu gayne bu. Yok Kebiste. sır bu sır. Bunda nerse gene yok ama bu salat indi. Salat ey. Sır da, kebiste de, tağın nerse var. Sır kebiste. Su.
Капуста. Bu kebiste tik nindi kebiste ekan bu? Sen aytay kerak kebiste, yemi? Кәбісті. Nindi kebiste? Мұрқау. Иснәп қара менә кулларыңны алып. Әллә нәрсә кулыңда? Кәбісті бітінде бұл. Кәбісте? Әйе. Бұл деңгіз кәбісті. Әйе, дөрес. Бия кашып бар яласың. Шырата бітірдің енді коробканы. Бұл деңгіз кәбістесі ме? Әйе, дөрес. Бу яка шып бар яласың. Соқ бол, яма? Әйді. 1, 2, 3. Сеңа нәрсе екенін білірге керек. Соқ түгел енді сен елдар. Соқ күшлерден түгел. Нәрсе де өлесің. Жанлы мы бұл, жансыз мы? Жансыз нәрсе. Жансыз. Ненде бұл фикірлерің бар? Нәрсе болуға мүмкін бұл? Мен мені Ойлап қарайық әлі. Соқ болғана, яма? Нәрсе тұттың ма біріншісі? Енді. Нәрсе бұл. Жанлай бір ма бұл? Неше көресің? Абдулла қат соқ бол, яма? Кесілі көрме, яма? Соқ бол. Нәрсе де көресің? Жанлы ма бұл? Жанлы түгел. Жанлы түгел. Ошарға бола ма мана? Тәмілі ма бұл? Ой. Ненде формада? Пластмас мы? Нәрсе? Пластмас? Ненде фикірлерің бар, айда ойлайыңды? Бір фикірді жоқ ма? Жоқ. Жоқ. Ну, жансыз енді бұл. Ансын білді. Ой. Ошарға бола ма соңына? Жоқ. Сен пластикны ашамысың міне? Жоқ? Жоқ. Андайлардан түгін енесің? Яқшы, ошарға бұны болмай демек, әме? Жансыз да бұл. Ойыншақ. Ойыншық? Жоқ. Дұрыс түгел. Бұл шпатель. Шпатель? Шулай деп жазылған, әме? Әйе, шпатель. Әдебиетқа шығып қарайын да. Нәрсе бұл? Білмеймін. Олып қара қазір құларыңа. Уқы қазір. Шпатель бұл.